أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالي قهدار هجاء دبيشيا مدى إن شاء الله تعالى شفا معراجها يا معراج أسراها يا ميراجها يا أسرا جمكه بريفتشونا حتى قدسيا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دوی شبه هانا که دا چویا معراجی يعني چویا آسیمانا حضور خدای خوا میراج بمعنى بهواكتنا مردیوانا اسانسورا کاری چنا ویلی بکید کاری لی بکی اما چونا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دشوه که دا جمکه چویا حضور خدای خوا که میزنن به ما خوده چش مرد بیجی بسم الله الرحمن الرحیم اسراء سورسی دسر ویدا اسراء خو ناوی ویلیه بریوچون بحیوانا جرد بیجن بوراق او بوراق خدای عالمش جنت جرانیا سر حاشا سر کره ریا و بن قانتره ریا لقاسی چاوه خوا گودبینه هاو قاسی گاوا خوا آویتیا ایدی بسم الله الرحمن الرحیم ناوی خدای گو رحمان و رحیما سبحان الذي سبحان جوی خدای وسارا اسرا گو بریوچون کریا بعبده بعبد خود محمد عليه الصلاة والسلام ليلا شبكه من المسجد الحرام مسجد الحرام بريق وكعبية إلى المسجد الأقصى الذي بريا باوي جامعة أقصى يعني دورا حقجي بريبا چناوي دورا بريا بال مسجد الأقصى و بيت المقدسة الذي باركنا حوله بجا خده وصفه و كعبه دي الا و اقصى دي اواغو ايرو دست اسرائيل ديا و فلسطينيا جدر دخي معلومة الذي او خداي وسا باركنا حوله دوراوي مبارك كريا ولو بشندانه ولو بأسر مزن ولو بعالم مزن ولو بپیغمبرا دوراوي مبارك كريا چمجي لنريه من آياتنا جبوغم هنك تشتا شانيوي پیغمبر خو بدن عليه الصلاة والسلام قو محمدا دمك لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير خودی هم حزد که هم دا دبینه گلی مسلمانا جابر هاتی روایت کرن خودی جا راضی به جا عبدالله هاتی روایت کرن جابر کری عبدالله ویجیش پیغمبر روایت کری علیه الصلاة والسلام انه قال وها قوتیا من قال حين يسمع النداء وقت وحس آذان كر اجبول لميجي چمكو لميج دويش ودا فرض بويا اللهم رب هذه الدعوة التامة يا ربي ها اف دعوتها هانا قوتتكي جمرة التامة يواغو الدائم لسر عالم فرض كريه قول لميجا وصلاة القائمة او لميجا قوتيك كرين آتي محمد الوسيلة والفضيلة يا ربي تبقهني پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام قبوية وسيلة جمرا وفضلك مزن جمرا آنيا ودرجة مزن پیچه ببن چاوه درجة پیغمبر پی مزن بونا بوه
اوها نائي قول ميش بكي وقاش داي مهر معراجي وبخداي خورا خبر دي قالي مسلمانا وابعثه مقاما محمودا وخدي شيان ده مقامك محمود قو مقام باقجية قو آسمان برا حزور أخوا الذي وعدته أواقو بير سوز دا إنك لا تخلف الميعاد خداي عالم سوز أخو تجارة ناشكني سوزا خداي دائم للجهة دمك إيقو فينا بيجي حلت له شفاعة يوم القيامة إيقو في دعاها بخويني شفاعتها من لي حلالة بيخنبر قوتيا عليه الصلاة والسلام بيجي قال مسلمانا معلومة معراج چيا معراج معناه بهواكتنا جمكه چو قدسي الويد پیشي أرواح تمام بيخنبرا لميشكر پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام معلومة دبي آسمانا عرده لسر آسمانا فخر کر يعني خو مزن کر گرامر کسک خسر کسی مزن نکی گری مسلمانا گوچه گودمدن چیا و ناوه چیا بحر ناوا منن و چم ناوا منن و تمام باجار النا منا و چقا داره گوهانا چقا چیای گوهانا نامدنا اشتب خیرترم گوتا آسیمانا آسیمانا جی گروش دمدیا حیف دمدیا چقاس سترک گوهانا دناوا مدنا افلاک برج عرش کریم کرسی اوانا حمود مدنا اما دیسه جبرگو خدای عالمه ایدی عرده گود گو پیغمبر لسر منن مثلا ایدو درجه فقط ایدی آسیمانا جی رجا کر گو یا ربی تویا وی پیغمبری ورنه ناوا من گو اجی پی مفرح بم پی که خوش بم خدای عالمی برا آسیمانا دیمه قال مسلمانا پیغمبر خدای علیه الصلاة والسلام ناخد شو آسیمانا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام معلومه بوانا پر مطمئن بو پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبجد به از شوا معراج نقبینا خوی و رابونه دبو دبه ابراهیم جبرائیل هات با من گویا محمد راب سرخوا گو از رابوم ميزة جبرائيل بيرجي ميكائيل هيا آنين تشتك نابا مفكرن تديد بألم نشرح لك فكرن ماما سنگاتا نفكر پايا شيطان جي آوید و نورا خده خسنه دا با آوا زمزم شوشتن و پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام براق آنين لي سوار کرن برنا حتى قدسه جبرائيل وميكائيل وده پیشی ارواح تمام پیغمبرا لمشکر و پشترا جبرائيل وميكائيل وی بهوا خسنا باني demek ki Müslümana idigo çu maluma çu şeva merac çu huzura Xude ama nizani bu ve çbeji Peygamber Xude aleyhissalatu vesselam Subhan ju Xuday go Kuddusa yani her tişti pakıca umazına la ilahe illallah ti ilahninin jgayni Xuday peva gosaga hiç namre maluma gali Müslümana çuna asimane peşi godari vakin go maukiya Cebrail go azim و محمد علیه الصلاة والسلام بمریا رابو چون آسمان یکی ددوا چاره حتی گو چون حضرت جبرائیل گو از هاو کارم ورم دبه پشتی و هفته هزار پرده هیا سدرت المنتها جرد بجن ایگو تام القارش کعبه
بيت المعمور هيا ملائكة حمو زيارتيا ويدكن إذا جوجه به واسمان هوانا پشتره پرده نگری مسلمانا پیغمبر خدا حتی بوی داره چو جبرائیل دفجه قرا گوش نها پیوته چه اجی هاوکارم ورم چو حضور خدای خوا گو چو حضور خدا پیغمبر خدا نزانی بو وی چی بیجی فقط خدا القا کر آویت قلب وی گو وها بیجا به التحیات المباركات الصلوات الطيبات لله أبا قوة أم دلميجا خودت خوينن درونشتنه دا التحيات چقا تشتي قنجو باش لايقتن يا ربي التحيات المباركات چقا تشتي بركت لي لايقتن يا ربي تدي أم بزاده ما بركت لي بو أم بيشتا پامبوی محف قاس daha بهتر آویش دندکا که اوینا ناوی برکت اگری مسلمانا الصلوات چقاس صلوات دعای گور نکرنش طرف عالم و لایق تن یا ربی تسبیح گور نکرن لایق تن یا ربی الطیبات چقا تشتی گو بهن خوشن تو dünyayı da gül hana, misk hana, başka tiştedi hana, go behna vazah خوشا و همه گو لایق etene ya Rabbi, lillahi işterabi. Demek ki Müslümana Huday alem ele ve gara go esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amci tedi selam el havdu dikin, go selam nisirtebe ya peygamberimin eyyuhen nebiyyü ey peygamberimin ve rahmetullahi ve berekatuhu hem rahmame hem bereketame lisirtebe. Peygamberim aleyhissalatu vesselam lüve derece amjbir nakrin daima mecbir naki esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihina. Ve ya Rabbi selamata lisser mecibe و لسر تمام انسان تا صالح به قرياته بمشين انك تري ولو دبيجن دبي وعلى عباد الله الصالحين دبي نخودي قوتي نا پیغمبر قوتيا بري ولو جب برسين قو اوجي جبرائيل لخوار احسا واكري قوتيا اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن الدم قلت إلهنين جغيني تبه يا ربي محمد رسولته وقاصدته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوات لسر پیغمبر ما بن لسر أهل بن وعلى آل محمد حتى في دريت تحيات جيبه كما صليت السنة مرفكاري بخونيجي مرفكاري نخونيجي پیغمبر خدا جوده وقرا عليه الصلاة والسلام لمج مرعانی هدیه کو خود دای لمج دانی دا ایدی معلومه گو لمج دانه بیدا آمن الرسول son ayet Bakara suresi Kur'an'ı آمن الرسول demek ki Müslümana Peygamber Khudi aleyhissalatu vesselam pişti gohat idi مشرک مکه گوت دیاما خدیجه گولا چقا ببیجم جی بلکه جم باور نکن کلی مسلمانا ایدی چون معلومه بهیستن مشرکا بهیست گوایا پیغمبر محمد بیجه چوما با خدای خود بیشه و هدا از وگراما دبیت چون با حضرت ابو بکر بری گو هورنا با پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی چید بیجه حوالی تدیم بو یدی سه دبی ولد چویا آسیمانا دبی اگر گو او بیجه ایمان گرولو بی ها ایمان گرولو مزن بی گو اگر گو او بیجه بی ولد از چوما صدقتا حتی هنگی ناوی ابو بکر بو لینا صدیق بو گو صدقتا گو راست بیجه yani tasdika havale xokir gorast beje çuya piş rahat nabale gelek müşrik mesela ve zahf du dereja gelek ki kitaba da zahfa jibo go zahf du derej nabi az nabejim
هات نبا پیغمبر سم گو تچویه گو گو کامه تنچ تاریخ آده گو منه دی تچویه قدسه کا گو ام ببیجن قدسه تجمره بیجه فلان سوقاقه چونکو او وا تجارت کر وازانی بو پرسین سوقاقه و نحم مجواره گوت پیغمبر خدا علیه السلام شویجی گو فلان کاروانه و وقتی گو تجارت و وگرای یکی فلان دبره یکی فلان دبره جه او که واجی گوتن پشتی گو کاروانه و جوا پرسی گو ما راسته گو آره ولا فلان وقتی عمل فلان دبره demek ki geli Müslümana idi eftahiyat konuşma خبردانا نقبنا پیغمبرو خدای میا وقتی هم بخوینن گرم گوه بدنا سر و جبوگو ام کلام خودیجی پیغمبر خودیجی ام حس بکن ام گوه خو بدنا سروا معنا وازانه بن انشاءالله تعالی بجد دوی شوه دا مروش خورا طاعت خودی بکه قرآن بخوینه ایگو قضای بی آبن برا قضا خو بکه ایگو صلوات بده ایگو اخلاص سوره سی قل هو الله احد بخوینه معلم سی قل هو الله بختمه که نجئه خوندی را و هرنگ ذکر خودی زحف بکه توبه بکه دا آرا خو خودی دا انشاءالله تعالی و خودی زحف مکافات مزن بده متفدا خدای عالم انشاءالله تعالی مشخیره و شبه محروم نکه مو تبدا عفو مغفرت بکه گناه مجیئه ده باب مجیئه تمام مسلمان جی صحت بده ما عافیت بده ما خوشی بده ما راحتی بده ما انشاءالله تعالی اون تب منت خوشی ده اون تب انشاءالله تعالی گناه و تبدا عفو مغفرت ببین و ما بخی جیران پیغمبر خو انشاءالله تعالی